دما خوش به بینرین هیجا ایرو 24 سبات 2022 جه روژان روژا پیشمیه امی جاره کدن هول بدین بویرو گشتن سرکه ین لسرانسری جهان رودان بویره پیشکش بکن لی بویرگلکن روژا و سرکه جی روشا لأوکراینه او روشا لأوکراینه جی ده هر واریده می هول بدن دنا و 20 دقیقه چین جهانی ده شوار پیشکش بکن. بله جاره کنه دما خوش ببینرین هیجاب دمه که دریج روسیا خوش داگیرکرنا اوکراین را آماده دکر او پشتی آماده کاری بداوی بون سروک روسی پوتین فرمان اپراسیون لشکری یا لدیج اوکراینی دا گلک دورین اوکراینی هاتن آرمانش کرن او تی گوتن بدهان لشکر حتن ها هاتن کشتن جدا خوازین لحریما دونباس جراگاندن که وان حتن ها دو باجار بدست خستنه سرکوماری اوکراینی زلنسکی فرمان دالشکران کو روسیا بردلین گران بده. И ключевым вопросом обеспечения безопасности سروک دولت روسیا ولادیمیر پوتین دیار کرد که لگوری دما موسکوی ساعت ششانده لهمبری اوکراینای دست به اپراسیون لشکری کرنه. لپایتخت کیف و گلک باجارین بندرگاهان تقین چیبون. کیف دیار کرد که داگیرکریه کمازن دست فکریه. На сегодняшний момент وزارت کارین هنزر اوکراینای راگاند که لگوری تخمین واند بکو بصدان لشکرین اوکراینای مربن. لگوری بیلانچویا دسپیک یا فرمی دو بمباردمان روسیای ده هریکم 7 لشکر مرن 19 جی وندانه. به درباسبونا دمیره بیلانچوی نو هاتن راگاندن. وزارت پالاستینی یا اوکراینای ده ساعتین پشتی نیورو ده اف دانه نو گر. لگوری وی 5 اندامین روسی هاتن کشتن. 7 بالافر و 10 هلیکوپتر هاتن خستن. 4 تانک هاتن روخاندن. هر وها دو لشکرین روس جی بچکین وان و لدردورا پایتختا ولات کیف دیل هاتن گرتن. Зараз дуже важлива ваша присутність, дуже важливо سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی فرمان دا ارتش اوکراینای کود آستا هری بلنده بکن کو هیزین روس ونزاهیان بدن. План ворога зламати нас не спрацював. وزیر پاراستنی اوکراینای الکسی ریزینگوف راگانده کو ارتش خطا پاراستنی یا لهمبر روسیای کو دست به ایریشه کردگره. ریزینگوف گوت لشکرین ما هر تشتی دکن کو هون او لبن او نهیلن ایریشکار بکوین هنجر. Российские вооруженные силы приступили к проведению وزارت پاراستنی یا روسیای جی بداخویانی که راگاند کو یکینین اوکراینای چپرین خواه ده ترکینن و گلک لشکران چکتانینه. وزارت گوت لگوری استخبارات گلک یکینین سر به هیزین چکدار این اوکراینای چپرین خواه ده ترکینن. هیزین لشکر ین هرمین دونتسک و لوهانسک این پشتا خواه دسپیرین روسیای دیار کرن. کو دو باجارین بچوکین لروشلات ولیت ستانیتسیا شاتشاستیا بدست خستنه. وزارت کارین هندور اوکراینای دیار کرد که ارتش روسیای بر به باجار میلووتین. هر وها هات راگاندن که لحرما کمیلنیتسکای یا لروژاوا و دنپرو یا لباشور بروکتان لداپوین جبل خانیان هاتیه خستن. لباجار لوتسکی جی کلیه که تلفزیون هات امحا کرن. لوینیتسا و دردورا کیف جی لشکرگاهان هات خستن. پشتی وان بو یران گلک آژانس نوچیان دیمن پار وکرن و راگهاندن که ولاتی جی کیف درون.
بله بینرین هجا چاوی جهانی لأوکراینا و لروسیه یج بویه که جمع بجی اکثر بری خواب دن روسیه و لروسیه جی حوالی می روزنامه‌وان وزیر کاشاخی بمره آماده بله وزیر دماتا خوش به دم باش حوالیجم بله وزیر همام جویه که دست بکنه روسیا چکر بو روژاوا سرکیا جهانی و لآلیه که دنجی به تانباریا داگیر کرن اوکراینی تی تانبار کرن هر آلیک لگوری خواه داخلانیه که ده دانین رادگینه او دبیجه او قاس لشکر هاتنه کشتن او دبیجه جخوا لشکرین روسیین که در باز اوکراینی بونه هم هاتنه کشتن گلو اف آگاهی لنوا موسکوی چا در باز دبن روز دبیجین حتی نها پیشکتنه که چا ول هرمین اوکراینی پیکانیه yani desteki ragandini Ukrayni و ragandini Rusya informasyon şer naberi hafta datkin ama bu gori resmi yi askeri şek dini derkebe yani asker duhyani de deja yani asker neketne bajarda ama bu teyre bu koptela irişdikin ci nokta asker yani sedû heftê çixwas cê askerê tenekirine û cê noxtê parastinê Ukraynî hewayî yani hatiye teqantinê û yani zêde bi milê çepemenî Ukraynî dixwazin yani bîne cîhanê de bêjin em ser dikevin ama bi rastî cuda ye wekû ev hêza yani ev hazirtiya şer demekî pir dirêj hazirkirine û mirovê yani bikevne da şerê partizanî jî yani em bir nekin eva piş yani qebûlkirina Donbas Luganskê Ukraynî da millet serdan dest pê kiriye yani banga millet ji Rusya re dêje werê me xilas bikin destê vê rejîma Ukraynî da ji bo jî ez dêjim yani ev pêncî kes yani Ukraynî dêje ama Rusya duxyanî xwe da dêje du hezê me hatine birîndarkirinê û yani zêde nîne ji bo ku teyre û koptil didine kar. بله یعنی هند بیشن مسکو جی لگوری خوا دانه او بیلانچویه که جداتر جی یا کیوی ده بله وزیر هم لسرویه که جخوا هری داوی وزارت پاراستان یا اوکراینی دیمن پاروکر بون دیمنی کو جه هوای ده لتانکین روسان تنخستن ل آلیه کدن نتنی ل هریما دونباسی اف ایریشن روسی پیکات گلو اف ایریشا کو لگلک هریمین اوکراینی پیکاتن و ددمک کند نشانه وی که هیا کو ددمک کند بقدی آن نه yani ji operasyona ke berfire û êrişa ke berfire Rusya da dest pê kirin. Yani Rusya dixwaze weke yani 2008 çi serê Georgî kir Rusya dixwaze destpêkê hêzê Ukraynî bê hêz bêle sîle û çi heye dest yana da yani tune bike û piş re dikare bêje Ukraynî ez hazirim amade me werî ser masa girover em nîxaş bikin. Hema wê madî de em yani gori analîtîkanê dewletê dibêjin dije hetanê didê adarê her tiştî dikare bite segnandinê ji bo ku heta didê adarê Rusya dikare yani çi girt ya wî ye hêşka jî yani resmî duxyanî derket yê milê Ukraynî bajarek kete tam bajarek kete destê Rusya'da ew jî herêma Donbasê ye herêmekî cîm noktekî herî girîng e ji bo Rusyayê ji bo ku heger ew nokte kete destiyan da yani hesab ke giştî yani herêma Donbas Lugansk kete destê Rusya'da û Rusya dest pê kiriya ne tenê vî herêmana yani mirov hinekî populîzmê nîzekî dibe Xarkov dest pê Rusyayê hundirê Xarkovê dest pê kiriya Odessa dest pê kiriya ji bo ku Odessa ji bo Rusya girîng e bera reş e û bera reş jî nîzîkî bajarekî kêderê Rusya ji Moldovê xwe re girtiye destê xwe de ew herêma ji dixwaze tevî yani dike bi sînorê xwe de ji bo ku navbera wan sînor de tune yani gekî bi teyre biçî ew jî wî bajarî de bin embargo dane û zêde teyrî Rusan naçinayn ama weke trên diçin tê بله بله وزیر هر بله هر بویه li gorî we bi taybetî niha di nava çapemeniya Rusan de ji xwe agahîn ku derdikeve we bi bîneran re par vekir lê helwesta gelê Rusyayê li hemberî vê êrişê bi çi awayê gelo qet di nava Rusyayê de muxalefetek heye ku ji Putin re bêje pêwîstî bi êrişeke bi vî awayê nake wê encamên geleke giran bixwara bêne û li aliyekê din ez seviyekê jê pirz bikim wezîr gelo Rusya wê bi herêma Donbasê tenê re snûrdar bimîne yan na yani destpêkê serpirsî we yekevîn destpêkê ev şerê dest pê bike Rusyayê çi kir
مالی خو یعنی هزی کی جانی دجوی درک و باخوه یعنی کتنا حبسه دا یعنی روسیا روین بله. یعنی او تشتکی راستی جهیه جبوکو روسیا دا تو هز نمایه کی جان بیجا بده سگناندن شهر جبوکو جواکا روس yani ev sê roje qebûlkirina Donbasê sê roj meşe ev sê roja da yani Putin dixuyanî serdixuyanî dide û manîfestê pir ecêv dide ji bo ku civaka Rûs baweriya xwe lê bîne û qebûl bike ev operasyon ji bo yani vir de pir tiştê mûyîn heye yani Rusya destpêkê miletê xwe bide qebûlkirin ji bo ku Rusyada tevleyî pir mezin cidî heye ev destpêkê millet yani rewşa millet pir rewşeke giran e و جبوجي يعني روسيا ويتشي قبول بك برسي دداجي يعني روسيا يعني تو دولتك هذه خرط يعني في حريمي باقش بك احتمال حريم الدنيا بك داس خدا و ندا قبول كرنجي يعني دونباس لوغانس ثاني نينا حريم روسي بش كيف داس بكش بكو ديروك روسيا كيف داس بك حتى السيناريو خد قرب يعني تك داس خدا بكو روس ثاني ورنا روس وبيلاروس yani ava sê roje yani sosyal medyada dimeni pir acib dimeşe slogani pir acib dimeşe deje yani minek Rus, Belarus, Ukrayni ambrayı hevdin ne koşun. O her dayıki her dayıki zaruk bank zaruk xat ke sili xadane brayı xan ne koşe. Civaka Ruji gişti pişgiri vi operasyonu kirne deje يعني جبوك مانيفيستو بوتين جبوك هكذا جرين بو بله وزيرت لموسكو امجي لروجاوي كردستان امي دناوا دمين بيج ده جي دبلتنا جاني ده جاري كدن بري خو بدن روشا داوي هر يا موسكو امي هل بدن بنرين هجره پار بكن اوجبر اگهين کوتا حتى نا بنرين مره پار وكم دبجين گلك سپاس او خبر خوش جبوت حوالی می روج دموان وزیر کاشاخی لموسکوی بینرین هجاره پار وکر بله مگود یک بیار سرکیه کو بی روجا و سرکیه جهانی روشال اوکراینیه یا کو خیاد کشی افشار و ددمه که کنده بداوی نبه سر کماری اوکراینی زلنسکی بانک لتواهی ولاتین خود تجربه شرکر بجداری ارتشی ببین سر که روسیه پوتین یه چاوی خواه بردای تواهی خاک اوکراینی جی بانک لشکرین اوکراینی که رو گوت چکین خواه دینن و لمالین خواه вегерин. Великий народе великої країни. Звертаюсь до вас. Жинава Києв و Москوی داخویانی لپای هفدر دکوین. آلیه که بانگا پرستنا ولاد دکه، آلیه دنجی دبیجه چکین خواه دینن و لمالین خواه بگرن. І кожного з нас سرکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی جبرای گشتیا ولات لپای هفده خویانی و هشیاری دان. ولودیمیر زلنسکی گوت از بانگ لهر کسی که خودی از مونا لشکریه دیکم که بجداری ارتشی ببه. مدید که ده تکلیه دیپلماسیین لگل روسیه ده پرزگری که موسکو چه ده فکره بلا بفکره. اما تجاری دست جمافی خوی سرخوابونه بردن. زلنسکی ایریشا روسیه شباند تفگره آلمانیا یجبو دست فکرنا شر جهانی دویمین و افتشتانی زمان روسیا ایریشی دولت آمکر وی او با آوائه کی پرشاش کر وی جه روسیا ایره خراب وره گوتن دوگل روسیا ترجیح که بکه که دیلکی جان ریه بمشه سرکومار اوکراینای جه روسیا را خواست که دا کون قادان و لدشی ایریشی برتکان نشان بدن سروک روسیا ولادیمیر پوتین جه ارتشا اوکراینای خواست کوچکین خود اینه ولادیمیر پوتین گوت همو پرسونل ارتشا اوکراینای کو ویدا خوازه بجه بینن وی کاربن با آزادی جهری ما پفچونین درکون و وگرن ناوا مالباتین خواه. لگوری نوچین آجانسا تاس روسیای ددما کو داگرکریا اوکراینای دوام دکرده. پوتین بانگل لشکرین ارتشا اوکراینای کر. پوتین جلشکران خواست کو گوه ندن فرمانین حکومتی و افتشتانی زمان. از جودا خواستکم که دمل دست جه چکان بردن و وگرن ولاتین خواه. ین که ویدا خوازه بجه بینن وی کاربن با آوائه که آزاد جهر ماشر درکون و وگرن نوامال باتین خواه. سروک روسیه داوی اخافتنا خوده بر پرسیاری همو آلوزین هی آوید لسرستویا حکومت کیف.
بله بیرشا لناوا جهان جی برتکین تندی بخوره داوا کرن برتک هری تند جی یکیتیا اروپای هات سروکا کمیسیونا یکیتیا اروپای وندرلین گوت اوی همو سامانین روسه ین لناوا یکیتیا اروپای بجمدینن سروک وزیر آلمانیه شولز جی روش وکه روشکه رش جبو اروپای بنافکر سروک وزیر بریتانیای جونسون جی گوت پوتین ریاکم کجی او ویران کرنی هل بجارتیه a free and sovereign country. And once again in the center of Europe, innocent women اوروپا لدجی ایریشا روسیا دخوازه دنگی خبلند بکه. سروکا کمیسیونا یکیتیا اوروپای اورسولا فون در لاین راگهانده که اوی لدجی روسیای که دست بداگر کرنا اوکراینای گریه جزاین هری تند بسپینن. فون در لاین گوت امی مال و ملکن روسیا ین یکیتیا اوروپای بجمدینن و گهاندنا روسیا یا جبو بازارا فینانسی یا اوروپای راوستینن. فون در لاین ایریشن روسیا ین لسر اوکراینای شرمزار کر و اوکه ایریشه که هووانه بناف کر. سروک وزیر آلمانیا اولاف شولز اپراسیونا لشکریا روسیا لأوکراینای وکه بمپیکرنه که اشکره یا حقوقا ناف نتوی پیناسه کر و اویک وکه روژه کرش بو اوروپای بناف کر. شولز گوت آلمانیا با آوائه کی هری تند وی کریارا به وجدانیا پوتین شرمزار دکه. ام به اوکراینا و گل اوکراینای را دناوا پشتوانیه دنه. سروک وزیر بریتانیا بوریس جونسون ایریش شرمزار کرو گوت سروک روسیای پوتین ریا کومکوژی و ویران کرنی هلبجارت. بریتانیا و هوالبندین وی دی ببریارا برسف بدن. به دست بکرنا ایریش لسر اوکراینای را یک جهل وستا دهات مرق کرن یا ناتوی بو. سکرتر گشتی ناتوی جنس ستولنبرگ ایریش روسیای شرمزار کرو گوت by Russia and a flagrant violation of international law. It further undermines Ukraine's هوالبند ناتوی ویل هف بجون و برسوی بدن. چالاکین ایریشکار این موسکو. ستولنبرگ جارک دن دربت پیشنیاری چاپمنی و وی جار زمان خودتون ترکر. ام به تمامی پشتگیری سرخوابونا اوکراینای مافی خوپاراستنی و یک پرچهی آخی دکن. روسیا ریا آزاد و سربخوی اوکراینای انکار دکه. ستولنبرگ دیار کرد که ناتو بریار دا پلانین خویم پاراستنی اکتیو بکه و افتشتانی زمان اف گاف دما کریزی ده جبو پاراستنا هوالبندین میا. کنسه اولکاریه یا نتوین یکبویی لنیویورک جوینه که آوارسل دارخست. سکرتری گشتی نتوین یکبویی انتونیو گوترس پشتی داخویانیا سروک روسیای پوتین آدرباره ایریشه ده دیکیلیا داویده بانگ لپوتین کر و جه خواسته که بناوی مروواهی و ایریشه راوستینه. what is clear for me بله هر شریک کود نابر اوکراین و روسیه ده تنی لسنوری وان ولاتان سنوردار نامینه ایریشا روسیا یا لدیش روشلاتی اوکراین باندوره که لسر یا بازرگانی گشتی جهانی دیگه به گلیا یکم ره نرخ پترولا خام گاز خوازایی و زیر به جاره که ده بلند بو نرخ گاز خوازایی جه 131 سیده بو نرخ پترولا خام جه سال 2014 حتی لها جاره یکمین گهشت $100 هر وها بوهابونا وان پیوستیان و باندوره که زیده جه لنرخ تواهی پیدوین جیانی بیکه. شرک و جیهان جد ترسیا لروشلاتی اوروپای دست بگیریه. ایریشا روسیا لدیشی اوکراینا تنی دسینور وان ولاتانده سینوردار نما. پشتی ایریشا لشکریا روسیای یا لدیشی اوکراینای دی پیمانین پیشروژی این مها آداری ین لأوروپای ده بهای گازا خوزایی جسدی 30.7 زیده بو. لبازار دارایی جبر کو زیده بونا کریزا اوکراینای بهای پترول، انرژی و زیر بلند کر. بهاین بورسان بتوندی داکتن. بهای گریبستین گازا خوزایی ایرو €100 دست بکر بو. به درباس بونا چند ساعتان را
ev biha 125 euro derpas kir. Bi teqandina guleya destpêkere li borsayên cîhanê nirxê petrolê jî bilind bû. Zêdebûna aloziya jeopolitîk bihaya petrolê bi lez bilind kir. Bihaya bermîla petrolê birênd ji sala 2014 vir ve. Cara yekem ji sedî sê zêdebû û derket $100. Her bermîla petrola xam, Teksasa Rojava jî ji sedî sê zêdebû û derket $9.5 Piştî 9 salan cara yekem ku nirxê petrola xam gihişte $100. Ji aliyê din ve aloziya navbera Rusya û Ukraynayê jî piştgirî da bilindbûna nirxê zêr. Bihaya zêrê onsa ku ji aliyê sermaydaran ve weke panheyeke ewletê dîtin ji sedî du zêdebû û derket $1944. بلبینەرین هێژان و چین مەلڤر بداوی بوون حتا سبا ئەم جارێکە دونۆرین پێشیا وە بمێندنەوە خێر خۆشیێدە هەر شاد و بەختەوار بن.